male wala bana ngich kon ngich ka tin kon tin chol kon ken wo bana tongnat bana ka ngich kel no gwasame gor jano bana ti diala bana ka linkel gor no jin der channel der jagor bana rach ka tin kon dong der go nakan boko right ka titi tenen kon katina la bana tongnat tin kon de ko righten bana ka gor kel biya kamal gwasame en ramme mo mishi bano ki lingi jamen tadine dene yo amadong ti ke question ki mede ladone na gorno jin bi garping gwasamo ko bama ladi ba banen mekani subscribe ne ka jan channel me gorno jin der subscribe kanwe language school ban right etin konta lat karodian te dongde kon ka linka jen ngijima rengi kana me ban ngich ka kan te nen kon chal ka ban toknat ke very important murai kon ko dongde rande tokde ra ngach ne te ngwan la te ke rek ngai toknat ban right ka ban toknat ban right ka bana shek jawdien ban right ka bana yuali ka bar maj bok tin chal kere bane men yam gwasa men goro long der ari mamba one ka tognat mu gora no be ngach ano tin yam ka ken ti chal keti a e i o u ano na me chale a e i o ke u okay mi jeni guija gwasmane ko dera andera jamal ngaje longon ko an wat iti ngum lot kana na dera andera ne me dera jangach so gor jono bu kono kwen kel bana kula we pin gwasme no o gwada danan chi kan ake ditine la tiaga lonko de tokna do mo deri ngach no tin gwi kon go gwasme jere kan te chalga bana tongnata na me a e i o u wa ya ba pa ma ano dere gwich long ano mi ja kwen kon ka tanen kon ka jama deran dere to ko kien gwasmo tenena to dere ka ngach na me na na nga nya ra da za ta sa la ka to kon ka gwasmo de kon gwich ko dob dan dong de kon gwich ke ja gwad me na me de kon choli ka na men nga a cha ja e a o u no do dan der ngai ke ja tum wari mi chi kon rai kon ko kwir do der ngai ke ja no dire je no gore ran ko be practice be jala so me can practice ken la de nje tong no e de ngach me dong so for that reason there are there way there are nge do dan there tok there ngai ke je ke kwendu jen din jan she kon bantin yam chana ken gwasame kanen kon ka ko be ko ran nge ka do dan there ka ke je ko mi shiro nge ke kek dien no dire dial de ken chu tia gwada mena ana goro no bueten a e i o u wa ya ba pa ma
na, nga, nya, ra, da, za, ta, sa, la, ka, ga, a, sha, ja, e, o, o. No. Gwaza mene ba goro ba kon nyos na me bana nan ken ban titine ana bana ried bana ko gor ke shet ke a de char ke ried de gor ke a men yamala mala gor ke lunga kak okay kak ko ta a te der kak okay di gorba okay chana dor gor dap a ba te jami so chana ko kanne kak wana ke e na mo chale e karwa de chale e dia bana right entama konen kwen kona kenen just all of them ba na mo ni chale e mo gor konne e shetke ber mi jograne ber deran jugo tay ber okay deran jugo ber de gor ker di leg dire gor mo dia na men ne me chale e si e shetke dit okay shetke piu mo gor je tere ngwande gor ke je chana gor kel gwad ko let koni shed ni ki example ne me dit gwasa me de konte ka mishal ke me shetke uk ngeji uk ki chana do gor duk di duk dere gor duk miche jan bo dere wo dere no gor bo nuk no nuk kana duk tikan gada na me nuk na mani zuk okay tiene la gadia lel kala dien so na mani duk okay na me duk na mani nuk okay e o gwara ke o wana ke u chet ke kun dere kun gor chet ke pul dere pul gor chet ke tup dere tup gor chet ke mun dere mun gor awa to de kan lok gwa dan dong de tok dere gor jeno dere ngach gwa ta me mo kon ka wa ne me chale wa chet ke wang okay wang ran de kono gor nyok chet ke wan wan de kon dor gor chet ke won chet ke won yal ma dongo ni al gor dem wa kwana je nang ke wang ko dong de ran de ro danga wang na me e ya chet ke yang de kono gor yang de kon gar mo dien mo gor kone mo dongo de at chet ka kaw chet ke lak chet ke pal chet ke bar no wewa de ga gor kango no yang just mo gora ka yakele yang yong yup to kon ko ken to de kon gatan tongwan to kon ka ba chet ke bon chet ke de kon den nyo gwar chet ke bot chet ke ber to dialo de to ka ba to kon ka pa kale pa chet ke pal ke chet ke puak de kon den gorbo chane gor chet ke piu no tok je ke pa de kon we kama no mo chale ma chet ke mul no mon awewe de to de kenen wo go ken ka ngach na me chale na ne mene no tango ne te ngwan mi na o kan na gwa da me no te ne de la confuse na kenen na me na chale na de kon dor shugor no chan jagor mu to ke na ke lu man yam ngi o ne me na kana me nya te kan ga da rawde tine na kana yam cha mat ba chole nya so ku jamone
na na me na anyo gwada me na kana half mi cha kamat baga cholen na so chika kel okay man be remember chika kel tiken gadek so mugi jano donc te mo just she donc kel no chika kel tiken gadek so de no more dere kan you know dere dek den dere ngaj mish dek den de che ngaj den der la easy long kaji dob dan de to mo dere kwena dere mal ngaj one kata de pin bagwata me kajanna roi kon kwide mona kan na gwasa mani mi che kon ugi kone na chet kenien chet kenup marung wan ko ken de nan kenna de gor nono chana kamen gui bakel chana nup gor nup tin nup teten nung ngay kon nung awewe do ka ka naka to nup nung nien okay chana nien malarich nien teten en na anamo mabu kon kan na de kon ejected ke nial jet kan nial kan nial teken ga dak so lam de lam jangaje nial kan nial teken ga dak deg den jene mandong de raro de kebka ga ko bi ko ngaje no deg den wode ala nial ka puren konte be nial puten pen ala puten dem yo mo ko lar no nial jen godran to ko teten ala nial yala nial ti deg den tika deg nen nial na ke e ke a ala a mi madi a ke la ba chole nial ta ana dang no teten ba nial e ke a kel karwade di nen gwazmen wo chaka mat ke tiken ga deg you can see from here na me anero no de jek chanmilel ana dangro kana me akel so mi jiram dong de dagden ngach ke dal jinu der yo ngaje no ne me nial cham din men guj banyok me gwar ka ken chit kenuk no der jek tenuk teten tungwan mo kon kan nga chana ngwal gor ngwal dam ku jung ngwal Jeremy okay chana ilar no ngwal malu de jana gwad men ko mi jiram do ngai bi ngwal bi ko ngaj ngwal mi ci yora arden ci kan ke ci dunan ci kan men kwala chole boro but skene kule yor pin ba chole ngwal mo ko tegeje mi kan yor pin ke dun rada dien lo kan je ke bi loje ba chole mo ngwal ci do don mi jendi jono ba jaw yor mo yodi chop ko wel ba ko yor pin ka pae mi an kajan tam ke le bala ngwal ko jiko gor yuru to ko be kam gwanden shwale ngwala na mone deri ngaje na mo ka kuje mo ngwal bi ngache ngwala ngake u ka hakela mana dien ngwan ngai konke right ngwan ngai konke ngwan de ko larno shetken de ko lare don mukwen jetku kwen yer ngai kona kwen yene okay let's say kel raw diok ngwan de ti ka ngwan okay jan lot ka mone ka ngwan mi chawo ngwan so gware ndi yo ngai gwad meno ngwan ti teken ka lot ka dob dana gwar ka ngwan de kon mu den yo gwarba ngwach ngaji ngwach mungweji ko umdo okay chala ngwach mungweji ko umdo ba chala ngwach so bi ngaje no ngwach te ka de kana mena mradia na me nya banwe kanya nya chetke nyuak chetke nyal ana chetke nyuk ngaji nyuk munyak ke nyuk no okay chana men gore okay nyuk janon katangwan nyuak nyal nyuk wen nyade nyalwak nyamal nyarot nyibol chiyo toka ndi altoka kutoka kenya bi ngaje no nya te kelot wana kara ragwa the me sheke run de ko ne go run wang okay run wang chana we gwa the to kon ke run dial okay mi dong gor kone de kon to de kon ngach na mena Jacob kulo kwa let's see chicken one okay kontre bana kola ne anako okay
run wang run dial okay rot na mugor jadi rot dire gor okay riek na mugor riek kan riek tikan ga dak so mi jindong ram na me chale riek different yen jana ko goro bi ngach riek okay mi jindong ram ku riek kan jariek gwad mane bakan dial baka baladje what it mean ka tungnat kimalut kana riek jen michitwok magang natin ba chole riek na mone ngu riek michi mijek che lat ke che kore to ba larno to kon kariek jan mulo rieka mo kono kariek riega jen chere ke shoot chere jad ma lalat ke to loa ki to duel en jad mo chere la chere mi jad kot la ngak la ka ngap ke tungde ba la no mo area kot eno ka ngayena ka ta danan to go gway tiken geje la kan tiker yak ne yen ko tiker yak on ram chale ker yak lon ne kan go gway ne to tone so diri ngaje na mo malut rieka kan mo lot rieka tiken ka de kan dangro kan titi jena mo malut ka na me da shet ke dol okay shet ke dow shet ke diok no we de jegano gwara ka dak kan dial mdo diana me bala za shet ke duk shet ke lokon cholo no okay dun okay dan no ka dialo tegete enemy dere nanke za jana mondere nange jamone wana kata ta shet ke tut shet ke tung shet ke tuer mukuje tuer like rami mami tuer dar de chole tuer nyalwak tuer dar nya yul tuer dar no shale tuer ngume tuere no ala mete mi do kador de nangade tuer kene je okay de nang no na me tuer okay to kon ke sa shet ke tok shet ke de kondor gorno tiol dong me ken meling tiol ci tiol ya ene dor nang tiol tok tiol awewe de na mo de ngach ka ta dana gwar ka je tok mo ngaje tok ngaje tiol de kon chalo no ka tok english chalo fet okay de kon ke la gwase me de kon nang shit ke lul de kon lo shit ke lop nyalwa ke piu lop ki je piu tol to kon nang no lop no mon mi cha lop to kon ke ler mugor kona de kon chol non so titi de ngach mara dien bala ka de kon gor shit ke kun okay shit ke kwech okay dong mi jiram kwech jat mala de ga cham ka de kon jol shit ke coach me lo do gwad mi jene ko jamila jel karware cha jel ka ngwana ker ki cha jel kana shet kami cha wo muk jana muk mila jel karware de doar ko ngada rode bume na bar me de temper ke de ko ngada rode ba chole coach ramme mo jel karware ka lwang rode lo bume chale coach jan lot ka mo ke coach gwasa mene wana kamando dien me de kono nyoka menen kono mi chalele ga gwasa me ga shet ka gor de kon gor shet ka gwech de kon gor awewe so bi ngaje no mo ga to kon ke mshal ke me a me nen kon me this one shet ka de gor shet ka hen shet ka on no awewe de ben ka sha gwas me shamal de de kon do gor shet ke switch shet ke cham awewe no to kon ke ja ka tung nat shet ke de koron gor jom jak no awewe wone ke jog bodir jog dire gor ba kan dial gor ke je kan mo bandan ja gwas me ka jen tok nuari katin kon lat kon ka da la ne me mishal ke me me jen bayol ke kire baka de kon la no
de kon lar no nene mu gor kon dor shet ke kel jana chala dere shet ke bel chala dere shet ke tek te dere ne me ha shet ke can okay shet ke pel de kon shet ke lek to tone ha mu kon ko o de kon gor shet ke lok cha lok luny lok shet ke coach bi coach shet ke mudrin de kon yo gorten chan mun gor pol ko cha u kana o cha mat kel ala ne me te der gwadatin dinen u kana o cha mat kel muno o te ke meaning medit okay u kon ka o shet ke kol shet ke tok shet ke bol mu gor bol no bake okela so no model we kaji agwa so tinti kon ke ngetene gwa de me kan dial rudi en dial chirman gui kone chwal ka ken ken ke ban tongnat kan ban tongnat da ti tiken ke lon medit gwa da danen guru betok bi ngaitin so for that reason de yen korejeno gorjeno bi atong wer bi ngach ko bi dialati bi ngai ka ta dan tiken geja wana ka bani tintwani titi ka bantin twani so gorjano de rander ka ngach you know bantin twani jen the same at bantin kon in chan right then when but gwar in a different kind of gwaratine baka kwen nyok odinen bani tin twani ki de kon jolo banatin cha gor la tot ne me shale a e o u wa ya ba pa ma na nga nya ra da za ta sa la ka ga a sha ja ban wo nyam gwa ka ga sha ja katin jak tinde kon ngenen gwa me de la ne me menen kon mo gwa sama e o anono kan dik pai kon ganen tin kan dial shal ke e banni tognat cha kulo gore ke ka gwara dien chimenen yen mo gwa sama en mi cha do gore gwara dien nyu de ajen kalba dunu chao gore ka gwaran tot dan de gi jeno de ganen ka je ke tekana de ka je ko ban dit te ka gwada dan de bandi de ga use ka je ka gwada dan de ban tan de ga use ka je okay but de jene kelone chime time dor ka de nan ka ban dit but me tot je ban la malat der shang la kan tot so na me de la jen man yamande de ngach ka do dan der ngak der ngai ka je gwaza me bana right you know ke contentual ke band check jordan band check jordan do me ke ngaje no ka ngane ke band kontin band dialo ke band tongnat ke 29 ke tin chukon en man dan abalo tin en tam biak band ka kwen kel bu kon ko ben ka band ti atinen kontin chana min lo jo gwad me kwana band ti tin okay mo kwen kone chana kef kel rew diok ngwan diech bakel baro badek bangwan well kel wero well jok well ngwan well diech well bakel well baro well badek well bangwan yandangro kel widero wide diok wide ngwan wide diech wide bakel wide baro wide badek wide bangwan bande jandangro wide bangwan kan bana ti kan dial ke bananga de kon cholo no banni tok nat ke banni ti shop jandang ro wida bangwan chana mala nono kan ban jok ko jandang ro bangwan de ti de ko no nyok mu ko no indicate no tele banni yuali chana gor tele re banaten tele rape banni ten ko me chare ban ya ko laten yo bigo kan kula we bigo rodin kula re but for now tin chanen mare ndial kade jandang ro bangwan te right na bana ko break down bukon ko break down ke bana ka bukon ke lel kel bana ka da bukon bana shek jordan bana kala gol ka bukon bana kon chal ka bani
re banake baniyal banakalat gulka, we're going to divide them into 3 parts. Katung nat ko katuking lila take a vowel ke extended vowel ka conditional ke consonant. So kenyam bana consonant banakalat gulka. We're going to put consonant aside, and then we are also going to put this vowel sound aside, and we go ahead with the extended vowel sound. Katung nat chana jamin guj gwasame. Okay, kwana ben kamanda anam pai kon guj. Bana ten shek jodian gwasamene shetka wa ya. Okay, go be cool to understanding mo gwa chana guj gwam. Wa ame jen ba bayol. Okay, I mean bayol, I mean a ban check jora. Remember this part. Bayol ka jename, I mean ban check jode, very important. Ban check jode. Okay, goro bi ngaja naman ban check jode en kenen kono te gwasamene. Men yam ci kon nen wa ya ba pa ma na nga nya ra da za ta sa la ka ga ha sha ja. Mugudika kan banaditi madien dial ken ke jendangro wida bangwan. Ke jendangro wida bangwan ke kan banadialati. Michi kono kwen konde kon jiga sorry ke jendangro ke bani ti jendangro kan bani jendangro ti ke tishal ke banatin shek jodien. So kan bana shek jodien ti nen kon te gwasame. Mishi gorno bikanga ke dob dande ngai keje, you know, bi degen bi ngai kosi abukene kula mojo. Okay, kan banan kon shal ke bana shek jodien ke shop ko de ke jendangro ka la dienu kan banati ke banati la toka ke riet en rien mo garke toka je ke bayolka cha tu lora ba toka je ke bayolka bana kulo ne. So me kan so toka ke ban shek jode jan la toka te dialo riet dial kon pai kon ko kwen ke te kwen kon mentame toka ke ba en shek jode ba kulo gor ba yolka. So one of mane madi and I remember this in case dong mi charge on ke charge teach and go can banitin kon shek jodian kadi ken ke jen dangro bani shek jodian ken ke jen dangro bani tin shek jod ken ke banin shek jodian ke jen dangro. Remember this lesson. Okay, jalgati bani ti shek jodian. Muguru kwendi andere chu jagwasame cause bi road kula jaga familiar kake ki dere ngaje no ko ngune na me shale wa na me shale ya na me shale ba na me shale pa na me shale ma na me shale na na me shale na na me shale nga na me shale nya na me shale ra na me shale da na me shale za na me shale ta na me shale sa na me shale la na me shale ka na me shale ga na me shale ha na me shale sha na me shale ja ano katugna bi ngaje no entity mishikanen kan ta ton pai tin cha tinen yana mentame bi ngaje kan dial shale ke banet tin shek jodian ka tognentenas no biro shu jak realeka ke ta dande ka ngai ke jam kan madian dial ke jendang ro juch ano bi chulat re charkadu ano baneti ke jendang ro so kujemo bi ngach gwad me to kon ke mad banetin shamat tin shamat ka banetin chek jodien u kon kamro dien na me gore very important de recap korodo kel ano na me na karwade. Just remember this. Okay, na me mugwa mudirling na bani tin sha mat banatin chamat ka bani tin shek jodien te ka banti chamat ka bantin kon shek jodien banita to ke very important bani mekeni ngaj banatin chamat ka bantin kon shek josken ala bantin shek josken te bani amaten ke banadial te bani amat te bi jodien bekeni nong so mekeni kabna me tricky then de riat bamana de gorder la bajma ko te bani cha go te chamat to be jordan kana kulun anjo mo ajan jodan bukul blad ke jagwas mane wana ten
Gwasame kan bana to tukon katiti. Tukon Kenya. Nya mat kene na kene ya. Ba chole nya. Mgor shun nyal. Nya wich. Nya luak. Nya biey. Nya yul. Nya antor. Awewe no. Nya kerka. All those names. Tuoka kamu Kenya. Name esa. Sa. Chetka tok awewe. Gwada mat kene takene ga. Remember that. Muradia name tukon ke na. Chalan na. Chetka nuk. Chetka nyal. Chetka nyamran. Tuoka kamu ke na. Na namo. Tukon ke za. Za chetka dol. Chetka duk. Chetka don. Chetka duch. Ki duch. Awewe. Ki dan. No. Tidiality de kanji ngiacha long gwaza dana gor jeno dere tok nat. Adere ngai keje. Ko kon gor kon bana tung no bana ngai la tok. So bana tidiale bana karimamba. Name enyal. Name ni etok. Name nial. Name dol. Okay? So gor jeno bukona diala kon dong de kon lok katung nuare. Bana ka goro bana ka ngach ka lodien ka kwendan ka ke kana dang dan ka tin kon tin gwar ka gwata mene koni siang tung nuere tung mo gwa la goro de rande re jogor ka tin kon tin go tin lorodian ko deling ano bana we ka ngijendo dien gwasame me de kono guch te kon ka bande chala no bani tin shigut keriet te ka bani ti shigut remember that bani ti shigut bani tin shi gut ke riet teka bana tishi cha gune ken ke riet ka tongnore kan bana to la kana gay of course take ne te ka online kan e kon te la ja laro no ne me charge de lare no de larne no of course to kon ke pronunciation to goal there in laro but ke possible bo things to change ye gorba de linga ramanga tong nuar mengai kon tong nuar chede kuch so ko ton bana ka linkel ka janamane ko bi koran jaga familiar ka do bana cha gor ka jan kan bana to tin chi gut ka bani to kon ka bana titi te be jakob kon ka nen gwado me gwa ka do bana dong de kon ga linka jan okay okay ben kujimi okay I just kwat ke gwado me check ko bana ka kula linkel okay name tukon ke this let me just put them aside there okay bukon kulen amanyam name e kach gude kamu ke cha kach tangon dong de se le kach ke ja der gud ke ja me kene sha me mudu gud ke ja ro chi let chi der ling chi gud ke ja e exana mone bedil gud kamu ke sha chit ke kach cha bu chole kach che biaja ja che gut ke riet ka tongnat jala to kon riet ke bredari ka kach sha la sha mi guji sha ke mi $1 bi ngaje no no mongu che gut ke ja gude kamu gude ke cha shit ke kach mara den det mi che lele det ka da gwada me che correct che de gut ke da en mi de che de lingo de gut ke da bi gor ke ta bi las ke tugde no to kon kit again the same thing kit daba to kon ka bab mi je gore bab ne me ba but ne me bab ke bab so tel mu gut ka ba ka kon to kon ka gak don de le gak ka ga gude je no mu gut ka ga bi ngaje no gude ka ka titi bi ka rom ko rodo kel alasha ajala korego jashi korek chit ka kach ana ne me wrong mi chale ka jene ta correct da she correct chit ke tu the correct tut she correct pa correct ba she correct chit ka baba correct baba mane she correct ko tel mu gut ka ba ka kon ka correct ga she correct chit ka tok ka she tog che de gut ka mu ka ga so di ti de rande ro ka ba ka tin ka to go ka toni ka de rande ka ngach so right now gwatame bane yu ale kan re bane lalas kan ka kamri ne
ko bi kul remember long ala bane yuali kene re bane la las kene ka kamrini ko biran be kulangach kan bane yuali kan ti bane yuali shirmenen kon magwasme to kon kam chagore a to kon ke e to kon ke e to kon ke u to kon ke u to kon ke e to kon ke h to kon ke o to kon ke o kan bane yuali to right kon ga kwidien tene ken ka kan dang bangwan bane yuali ka bangwan ti jeno bane yuali ke di bilaro ke di ka bangwan bane yuali ka kan dang bangwan ka bangwan mo right kon ka bane shalke a e e o u bila bi ngajeno ko kedi ke ban bangwan manan chan right ke ban shek jodien right kan ban shek jodien mu ci ko lat ko kwidien nen ban shek jodien ci ko lat do nen ci ko lat no ken ka jan dangro kan ban shek josken kan ban shek josken kan la to ko ne keriet but gwas men ban yuali kan lat ka daro na ban yuali ka kan dang bangwan bana we kare banen content ba kullatan ba te ga dang bi angach role Ethiopia use kan de shale aba shada he peksa Sudan tin wode kan use kan te chalke a e e o hu te ko kon ngi jan tem gwasme tiken ga der ya mona ben ka bana yale yo ba kanin tin content already tin te ka banen kon ci pai korek kwidien ala banen tin dit ke banen tin check jodien banen dit ke banen tin tiene ba to ba kamra tin ka banen yale ba kula lat gol ka jen do dan la ka da ke je no bi dagin bi shunga me abasha de da he man dan te gwa da mo ba ban yal ba kamrar re ban ba ko nongol ka te kan mat ka kan banen yala tin so gwa da metinen kon ga ti kan dang bongwan chol ka bani yale a e e o u e h o o kede ti chwala kede chwal ke iken ke bani ten chwal ke e bani yuale ko bo quran ko te ke chobluach mogwa ka tok nuare gwaz ma ji kodan nen re bani atinya ma totin pai kon kenen chwala kede chwal ke kede tine tete chwala ke i bani yuale but te ping gwaz ma tenen kon ga ti gwaz mene chwal ke ken o ken ke kongune ke rep bane kare bane titi shetkaha shetkeha shetkeha shetkehi shetkeho shetkeha shetkeha shetkeho titi katin konten cha ban pin keten kan mat reine won so jen kula te kaditi ne ba nyo kwen nyok na me ba gwariya gwa na me ha chale ha kia ha na me he kia he na me ha kia ha na me hi kia i na me ho kia ho na me kia na me ha kia ha na me ho kia ho ano ti diala ti biya shu ngaje nono mishi ka ngaje no ti kare bane ka badak re bane ka kandang badak bane yale ka bangwan gwat me bana ka mat kendial na me jandang ro ti ka bane shek jodien bangwan ti ka bane yale badak tini ka re bane maden dial ka jen dang diok with the barrow and ban were dial ka jendang de with the barrow kan ban were ti ka banet ngeke role Ethiopia ki ga banet ngeke role South Sudan madin dial ka jendang de with the barrow tele ya maten ka kujamo bi ngaje no tung were te ka banet jendang de with the barrow ka tadan yi kona breakdown ka je bi ngaje no ti ka banet toknat men go long no bi remember ka lisana me long mandere kan ki mandeje lwa long ngeden wonena en tungnat ngaide ko base ka practice dana lede mala practice la ja lede everything bala easy keje jet ko jin bi tungne ka menyam mi ci bana tungnat ci ka ngach ci ben ka bane ten cek jodien ci bana yuale be kamrar ci re bana ci be kamrar telum redien mo ngod jor bide dial bugu shutere bugu shugo especially men go jelong bana yuale kana re bane
mi ka ngaja wi ka master ko kana kon bom kan ka tongnat mi ka master kan titina ban you are kan re ban wi ka mat wa skill abda dien bi ngaj brodo mo ke time tot bi ka gore ke bi jodien bi jakage ngum de kan che tongnat chi ngai kije bi tongnat bala easy kaji jen do dan ngai ke to kaje so ka ri kon ka kwenti kan banatin kontin la banatong nuer tin deran da ka roda goro no dar ka ngai kije gwada me bana tong nuere dial shop ka jandang jok wi de baro enmen ker dial kon ko gor gwada me bu kon ngaje no ke bana kon te de kon lok wana kana mena amendien gwai yo ki amendien gwa o mo gor kona na mena wuch amendien gwa o ne me tich no shet ke ne me chale shwa ne me chale shwa no jegdemu e shwa shwa jala korea gona neme michale ngabrok kadot gwad me team don't be I remember me don't there and la team okay what I would like you to remember always me kwene dor men yam team michale kak ngine kak bani mi gor yo no butong no bi ngach bi kak bani bi del ngach so tam che kak bani shi ngajone everything bala easy kije any dor mo gor mo der ngach bala easy kije. So gor you have to remember this. Gor no bikak banetong nuere bi ngach. Akamen yaman gor no de lalet jenene. Yemoja ka chat gwas mako bran bokule te ka ngany merong. Kek bane ya gwar neme chalema. Neme chaleba. Katong nuer ko jira mo gor buto ngach. Chana men we to kon keba. To kon keba no so reti broad mo to kon kebo so di almi ngai lo chi ro nge ka everything bala easy to kon kebo no titi biga tiaka longa ji tama danan chire license no learning them again men dini jan kada di ala kon gor kon ngai dian gwasme michro ngai ka kagdien shi dob dan der ka ga shi ngach I'm telling you things gonna be easy for you te di albuga te ga je so der na mo der ngach chana tete mine na me chale duel mugoro ne na me duel okay duel mugor dor ne de wena na got run okay chana gor got run ja ni got run ja duel anta dio je shi duel je take meaning gwata mene je take meaning ko shi kono mo shi kon do brida kel mo gwa shi kon lalet mi cha ite got run ja ni got run ja duel wonte lelot but mi cha la ska phrase ke ka sentence ka do brida den bele tia ka long be jinge ka do dan de do de ngai ke jam na me cha le raw te ka raw okay raw me mugore men yam bianga la raw da la ni kan kel raw dong da la jen raw do dien gwasa me dong me jira men ngai chimana na tuok raw do dien da la men raw gor mat pi na tel pi to ma so de chol ne raw ke de la te ka de te ka raw so te da la jen da dan dong de gor jen o de ngai to kon ga duel kel to kon ke ker to kon ke kir ano kana to ko kien de randa ro ngi keke right now ka jen listen chana ngi je gor jen o ba chong gwasa me ko bu kon te dal kon bu kon kula sam rice kwa tumnat men de to bi gor o jen bi channel bi support ken yam cause anytime misha ben ka live and then bi aren kon to bi ga ngai de la comment ka de channel ba de gor ka dob dana dong de tin konan ngi ka de ka ngai ke jam ko subscribe ko nyane ko kien men gora longa ji dong mi jira mu ki tongnat men gore bane yu ale lon kan re bane men ro ngej ba ka kagdien lam ya teji mi dong te mi kan ngach gwadwor ka no bi ngach no ne me de gorde en mo yo be ja be ti dial bo ja be rizi ke ji ajan gwa danen goro dong de kon chongten ani ngwa channel gane ko ken ani bi atak mal ban jemno